Chibai vekule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan pathian thu character study somthum le pakuana zol nei Zephania chanchin kan zirin kan ngai thla le don ani he thu hi lalpanen kanin pol na atan personal devotion atana kan lo mangle theu don nia amasa in Zephania bung khat chang ruk thu hi lo ngai thla ila lalpa hoisan tu tele lalpa zong lava ama ron lo tu te chu katiboral dayang lalpa na thu mal som ro se amen zolne Zephania hi BC zaruk somli le zaruk pakwa inkara josia lalai borvela lalpa chhlo arong bol tu ani a zolne Jeremia te nahumate Habakuk katenen hun thumuna orongan bol ho ani aming omzia chu Yahuana hlia khu ti na ni a trong tlong tlampa nga in aming hi pele don ta ila lal hual hima ti emo lalven hima ti na ani ome ama hi babulon saltang kirle te jingami levia chi puithiam nam harmana tha te jingami ani nge ani zolne Zephania hian athutlang puile athupui bera aken chu lalpani ti hiani a Zephania bung khat chang ru kan sira khan lalpa hoisan tu tele lalpa zong lava ama ron lo tu te chu katiboral dayang ti in asoya he athu sei chun zom na hi apia che chang saria hian kan hmuwa chu Zephania thupui keng tu ber po ani a heti hian kan hmu ani lalpa pathian ma a chuan ngoi reng ro lalpa ni chu a hnai ta ka wangin lalpa chuan in thoina abot sai to a ami som te po ati thiang lim to sia ti in apuang chuak ani Zephania hian an hun laia politics thil thlengte ro rel na diklo hlei nei ro rel na te ami lian le hausa sa te an len bel zel na le anin du sak ton tel na boruak ten om takte pathian chi na le hriat na tla chama du am na awanga milem pathian an biak san chungchang te fiale chip chiar takin apuang chuak mia maya amma arong lo bol to zol nei mi kate ai chuan adu rumin a huai sena lalpa thu chu lalpa thu ang takin timna tel hau lavin apuang chuaka atlak tir mia mai ni in nalangani sa khona le pathian biak dan di zirtirin athei to pachua ma se mi puite chu an thinlunga khovel thilin mun poimo alailum alwa laklo to tlata wangin an sual te chu an ngai serious thei tak to lova zolne meu po ngai thei lo na an nei chhota a nima sela churil rukal sual takawang chuan ami te nima selalal pani chu alo thleng don ani anni po azo don bik lo ti kan hmu a khrem na antok don ti in apuang ani ama ero chu midikle an sual te simalal pa lam hoi te ta ni ro chuan beise na kol enga om thu apuang boka lalpa mi te chu eng angin sual ma sela alaman hoi phot chuan lalpa mi ni vani thak tur zia te po asoi boka chu lalpa mi te vani zia chu tu na ninga lovin nakina an vani na alalang dona ni ti hi kan chin chi atha ome khang te kha zolne Zephania chanchin kan mu atanga atlang pui kan han lak chu the te ni a abu hi bungthum thleng chau a omna in athu hausa hle a kan kai toy thiam dan berin ti khan kan han kai toy le ta a henga tang hian kong thumin kan nuna zirtur kan ta na poimo laite hetiang hian la chuak le don ta ila lalpa mangai na le ro rel na chungchanga thu poimo tak kan hmu a Zephania rong bol na hi achan china tang kan hmu chu lalpa hian ami te that tlan na te dam tlan na te annun ho na konga a mangai na awanga a thaber adu sakna te kan hmu a nima sela adu dan kala ro rel tu ten andu dan ron rel chuan an chunga lalpan ro ala rel sak vele thung dona
an phu tok hrem na an tuar ngei don ani ti kan hmu a voin thleng hian pathian khongai na hi thil na ra na ruat le lalpa du zong aya ma ni du zong ngai poimo hi ala hlau om phak reng ani ti hria ila he zol ni Zephania chan chin atang hian kan film khur atulna kan zir chu athale mai apani na chuan lalpa ni lo thleng tur chung chang kan hmu a zol nei hian ami ten lalpa chu ti lowa an du dan kong zok an zo lui ngarani chuan an thin lung ti faya ti thiang hlim an ni theina tura hnam te chu me al manga ala kan fai don thu te kan hmu a suala ka ti thiang hlim nan an sim nge theinan turna me al ang aron tir don atia ani taka subject tu po in turna aton ma khan chuanin engwak ma soitur anei lem lo aring tununa khan ama ero chu turna achunga an lo thlen meu chuan testimony thar acharta a ti hreoma ka om ma kha chuanin ka wak bo thina tuna ero idan te ka zir chuak ta idan thu te ka zir pha ta hlawani ti in turna chu atan mal somna ani thu asoyani voina hian kan nuna hreomna le turna nga chuak kher nuwa har sataka in lamlet ngai lovin tuna nge hian lalpa lam hoya adu dan the will of God hi kan nuna kan da poimo atul hle mai ato bera chuan pathian za ngai na kan hmu bok ani ami te chu sualin hoisan ma se sima ahnen pantu te chu angai dam do na pathian thik thu chia ani chan po ami te ni tura athan Israel mi te amangai wangani annun achiat aphal lova chuwanga lalpan an chunga an thatna tura thunun na te po lantir ani china wena hian pathian ro puile thiang hlim mangai na dong tlak lo te kan ni a nima sela chu ti chung chung chuan kan bol lo le kan ten om kan ril ru te athat lo te lul nen hian alam hoya an sual te sima anen pantu apiang alo pomzel du mai hi lalpa thinlung hi aliani na van zau em mi sual te van nei na ani lalpa ro pui ro se chu wangin voina hian chu pathian mangai na phu lo te ne na don tir thin tu pathian mangai na donga ama pan na chang ria kan ni hi apoimo em don ani pathian chu za ngai thei khongai na khat mangai tu ani ti kan hret reng laya pan na chang hrelo kan ni ero chuan awan doi thak le don ani ti kha kan zir chu athapok ome khang te kha zol nei Zephania chungchang atanga character study kan zir thei te lo ni le ta sela lalpan thu kan zatan malsom ro se amen itong chayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian ichi alo zol nei Zephania kaltlanga zirtur kan nei poimo tak tak te kan lo zir chuak le ta ngai thak liam chu ol sam hle mai ataka zom le nun pui ero lalpa a hau tak le don hle ani chuta chuan ma ni nun chan huama idu dan tom tu te hena mal som na itiam thin voina hian chu thil tha chu ke ni po in kan chan the na turin he thu cha ngai khatu te hinangin ikhara wi min pol zuila he thu cha mangyen vo in kan nun kong min hroi le ang che min chandam tu kan lalpa iso Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se ni le nuam le vekule